Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa alihi washabihi wasallam. Subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwwata illa billahi aliyil azim. Subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwwata illa billahi aliyil azim. Subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwwata illa billahi aliyil azim. Nawaitu an aqra fahadataini fardan alayya lillahi ta'ala. Nawaitu an aqra fahadataini fardan alayya lillahi ta'ala. Nawaitu an aqra syahadatain fardan alayya lillahi ta'ala. Innal ladina yubayyunaka innama yubayyunallaha yadullaha fawqa aydihim wa man nakasa fa innama yanqusu ala nafsihi wa man awfa bima ahada alaihimullahu fasayu'tihi ajran azima. Innal ladina yubayyunaka innal ladina yubayyunaka innama yubayyunallaha yadullaha fawqa aydihim wa man nakasa fa innama yang butuh ala nafsi wa man awfa bima ahada
alaihim wa fasayu'tihi ajran azim. Raditu billahi rabbau wahidan wa bil islami dinan wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulan wa dalilan wa bil ka'bati qiblatan wa bis sayyidi syaihan murabbiyan wa bil fuqara'i tabi'ina ma ihwana li alaihim wa ta'ati tajma'una bil ma'siyati tufarriquna. Raditu billahi rabbau wahidan wa bil islami dinan wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulan wa dalilan wa bil ka'bati qiblatan wa bis sayyidi syaihan murabbiyan wa bil fuqara'i tabi'ina ma ihwana li alaihim wa ala ta'ati tajma'una wa bil ma'siyati tufarriquna wa tuqimu sholata wa tuqimu wa tu'tiya zakata wa tasumu ramadana wa tuhijjal baita man istata'a ilaihi sabila wa tuqimu sholata wa tu'tiya zakata wa tu'tiya zakata wa tasumu ramadana wa tuhijjal baita man istata'a ilaihi sabila. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Satu siwa'u silau panawiyah hila'u silau tujuh hila'u yalu yang kuliah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Saya berjanji dengan seluruh hati tiada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah. Asyhadu an